Inggih, suksema majalin pengitara acara indek dalasane ketiga majalin titian suksema majalin Bapak Probekel lan Ibu Sane Aksamayan titian punika taler ing angro juru sane wangian titian punika taler pamiarsa sareng cinami sane tresno sehing titian rasa angayu bagya manah titian idedaning sareng cinami presiden ngrawuh iriki mebidadab antuk ngajagan seni dan budaya Baline melarapan antuk mesatwa Bali punika teh mawinan belet manah tiang nyarengin mesatwa Bali nanging sudurung titiang lantur dugrayang titiang ngaturan panganjali umat Om Swastiastu inggih sane mangkin satwa kawit titiang man pun habis motor titiang senang kapitan kerang satwa Bali inggih yen sampun seneng sane mangkin titiang jaga mesatwa murdang satuan titiang ni tuwung kuning wenten ketuturan satwa anak bobotoh tukang kembar siap sane mewasta sebentar uning wonten silawastana sane mewasta ibudak pekaryanipun ibudak sedina-dina wantah metajen kemanten nenten senengipun ngambil pekaryan sane tiosan pengawitnyanipun ibudak meduwe ipun ayang kurungan wantah kekalih suwe kesuwen nyantos penyatusan ayang kurunganipun ibudak niko teh mawinan mewah manah kurananyane ngencani mengemang-emang tur nyampatan taine kacerita mangken ibudak lakar luas jo metajan mereka keten bukit nanging sedurunge ibudak luas metajan wenten pegesanipun sareng kurananyane loh awake buen mani lakar luas jo tonen karuan awake buen bidan lakar tekel nene jani nyai subuh beli gede miriban tonden awake teko nyanyi subuh lakar melekadang ingetan pepesan awake iya ning eluh pianak awake matiak ya tetep kan siap kurungannya pada membedek kewana iya ning wani pianak awake pelihara ya sayangin ya apa mawinan awake tu sing demen meken pianak lu apa nyai nawa awake tu yo ngedenang ulin jenik disubane kule anak eleh ane lakar nyuan sekadia sapunika pebesanipun ibudak sareng kuranane saking jejahne kurananipun ibudak mesau nabli inggih kacerita jani rahina beyane ibudak mejalang mereka keten bukit metajen nanging wawu tigang rahina kalainipun ibudak kurananipun ibudak tiga ipun lekadan pianak tur maning lajur pianak ni lekad eluh sebab pesan manah memen anak amin ketunika dong dewa ratu manku diang jani bangun ayo pianake urinaka tegen apane sejak budeng budeng urinaka pianake kausia ratu sesuon titiang sareng sinami ejen titiang pengargi sane patut ratu sekadi usuwe kuranipun ibudak bangun pinah-pinah kenapa apa terjadi aren dogen tetap bangsa pada membedek pianake kisah dogen itu di masalahnya
Sekalian sepunika raosipun kuranangipun budak laut jalan ipun ke rumah nenek. Risa sampun nenek di rumah nenek. Mugi siapa nama nenek? Nyantenan pianane ngajak anak jenis turmani harabakan. Iya jenis anak mudian jenis mani ngajak anak jenis barat turmani harabakan jenis. Menang ini nih, tidak makan sarang pianak ini nih. Sandukan panas jauhin mati yang sarang bapak ini. Suire dia lakan lu nih. Nah, iya nih sebuah keto depan yodi. Mimi lakan ngajak iya. Kewala ingetannya sedina-dina abang ya bubu tur penyonyoin yang dia main cening nana yang suka kita enalan cuma cening ne suka pengain nana engang teka ya beli kuda tawang dia ketiang pemenyakan watiangnya dia ketiang ini Angbila anak ali dipunika oleh dadone anak ali dipunika kawasane uning semekan sira wasane ni tuwung kuning inggih tulisan cerita sane mangken ibudak sampun teka saking tajam menika keten bukit ibudak mekaken sareng kuranangipune antuk pianak ini. Loh, mama, apa nu lekat pianak awak ke? Loh, di, ma, subuh kematian nyai, subuh ketetet nyai pensiap kurungannya pada pemuda. Turung kurang ibu dah boleh nyaurin petaken ibu dah, sakit kekeruyuk siap kurungan ibunya. Sapunika niko mawinan ibudak pemedeh tur nudeng kurananipun mangga ngererah pianake mriku ke rumah dadone saking jejehne kurananipun ibudak mujalan mriku ke omah nenene risa sampunen leket ing omah nenene sebab manah kurananipun ibudak nyantenah pianaknya nih subuh mepengangge sarua putih miriban ipun sampun unik pajang kepademah oleh bapanipun nani sedurunge nituwung kuning jalan mriku ndene wenten pebesanipun sareng dadone
yakin menjalan ipun-ipun kuning mriko mulih Kristus sampune neka jumat jemaat kelimanipun ipun kuning oroso tekanipun aja ke mriko ketengah alase iriko nituung kuning ketegol oleh ipuda pacang kepademan kewalo wenton video dari sane nulungin nituung kuning nyilure ban gedebong punika deg-dego sareng ipuda pang siapne kadene nituung kuning nanging nituung kuning plai bangun mereka kesuargan sareng video dari punika aingge asam punika satua presiden katuduran titiang dumugi je Mauten satua sane puniki dados angin sesuluh iraga dadosin jatmo nenten dados mutang pianak eluh sewireha pianak eluh padah masih pesuecan yang widi kirang langkung atur titiang di kaunas pengampura sane mangke lumtaken titiang atur paramo santi Om Santi 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 Om